Kojo Mwakwaba. Ja kontara mpato wapumbo kode. Nyamedi ache. Na ship binam Sahara Desert no so. Na plane so nam submarine no mu ho no mo. Na mo kochia ntina na won nam baby saa no. Waba bedu Ghana Asempa 94.7. Na Kuwait is saying yo akonta meti ya obi na masachi ya wetifu nyina Kuwait boko boko nti se kane na ye bomu ne ye se ne ye no ne boko ne sen yenti news be na wode be ma ye nuanom a omo ba ho sesei akonta ne ye ne se baby a uti bia no se wudi emla ne ensese ye so a ho no unya somdi na sene no omutika Kuwait no enye sa na tie yenka se 100% right nenso ensemu bi ene enyoma bi a ye ka different utimu a eye different ana ne owa bontin so ehu ne different ba yen ya yetimu de yenim se bibia ye kama na wo pe o man so a omu security asumudue ewumu a Kuwait one of the country a untimi nyomo free no na yitio na niyetie ne news wa one se nansen America kra ni Kuwait aban ni bi opportunity ma yenu anamo e wa ha omuni nkrata se etete utimi kofi na woba na Kuwait omomla na omonchise yemu no se wuni nkrata wo krom na bambofo chew na yidiport wa first nanka wudi 5 years ya obetimi ababak ba say omu deport wa enye possible to obetimi ababak enti umu a omu bi amnesty program se wa wuni nkrata bia ko ye do boni achew na sa abala enti omu bi etumu no se ne yedi kan ho asem na ye nuanum be take advantage ede ekoi na afi na bela so a ebinimu aba beduru a ebinimu so na mokwa so a omo press omo besaba na ye nuanum abedu no challenges bi omo face no ye mpese omo ebebe chire no ebeye te se wote menka numre na woji obi a wodi amnesty program ni kofie na opese wo saba ensemu a mebekan hyenenso ana wonso a wadi kan be kuro ni monso a office challenges no ya kasa fa ho nenso we hyenenso se wo ye obi a wodi amnesty program ne ko na obeba mesre wa se mense san wo passport on se akonta obi odufia o kotini ages obi wo ha ni din no o koste san se woni na wo yesa na one go through the process na yet the normal process na bia obi staff David ya obi du Kuwait airport wa normal mi no either say ye be return no ana te woni mra wonti ne wo nkrata e say Kuwait the first day na obi kuru no mu no information bia no ye data e wo ho enti case ya na da was no e bia ya absconding case no ye be kan say na way case no wo no wo fingerprint mu be dia dance ya ukoye utisi ukoye fingerprint first ukoye wi akoye utisi uwi akọ jadid ekwaje stamp ni nyina no say information no ewo enti se wo ba na wo don sabe ntini so aso wo system no enti machine no bibia bia afere ye be hwe ye se wa ba kurom hada uye nipa asumesi eye da na wudini we asesa uye nipa ba kwa identity na onya identity ni no enti eno no agire hwemu koso right enti hwemu koso a ne fam owo obaye we ni atre na onye strong wa unji no krata abesa be illegal ne koso mienu mo kono ye ma mutisi bi mo de ko tisi ne ko stamp so o jedidi no
o ba afata TC no e ka o document ho fabla because mo call ye no after 6 months answer na mo information be free system no ba say 6 months then so na o ba na o beduru a o di TC e prove say o will be a call honesty awasaba enti wo beduru a o sponsor na wo de wo baaye no wo koye o medicals area na wo koye fingerprint na wo ye fingerprint na e be show wo say case da so ye be print sa case no e di amount baby aye fingerprint no o mu print e de ma wa farmer wo ayi no wo sponsor no wo de ma na on fa TC no enka ho on fa wo passport enka ho any other document account on fa enka ho any of visa no no fa enko deed mobile cabin deed mobile cabin or the coca on be share case na man say wo sponsor no so no ntimi nya on pe wasa onya wasa onu so betimi akoyi case no e de amara right ejina akonta honesty no o ma e wa ha e mo mo e be ba no enche se kakra e wo ba me pese o mo hu yo Martin what can kama na make akwantuo die ye obeka se nya no me oboa akwantuo ye na mom eso di hihye so da wo kan ye no na se wa wo di amnesty bag na bia no se wo ko back a mesisa o document bia nkwasi se wo ko change you date of birth and also ko change you DB na mom no card na de ma wo de baaye no as TC no ese wo sa de ka ho na wo de ko na wo ko duru a eno enna bitimi ama ye hu sampa wakọ aba ne se o ka se o sponsor na ntimi a onko hu wa dabo se de ani yi no se nipa no o tie wasa nipa no o tie na ne refi ne yi a o number bi a fatudwa o so akoye community leader o hoyi na bia nipa no e bia o motima frɛ na se amhoboa bi a wotima boa because mo nyina makoda maya ambassadors na ho mo boa amoman no kapre na mreba na boa yen no ase na menu ababa akoso ni fridge 20 kd misi meto enti he say ti catch no say 20 kd no meto eti no my number phone number bi to ho no na say ekine bi no obi ba ho no and Kuwait no plus 965 65 71 25 17 my personal number in ofla into the mobile obia the bema ana ne person me no ye wa ha no biometric registration course you can say fingerprint me pa tell o mo ma to December wa wankoye wodi no untimi Ministry of Interior any transaction bia wokoroma and Ministry of Interior no they are in charge of civil ID BBA banks even almost citizens kula no o ma bandi bebre and now no almost citizenship no ma di be 404 every wo monkrofo nsema at enkrofo no ko face course o mo tie ye fake papa we na sese wa ba no ono security person tin sese ya odi agu akwan mu no emu odin pa emu odin na no na me kuro mu hali ba ko kasa ana na me la sese mu kuro abambofo na protifo na di kuro na bo so do ade na kuro mu ya sese what answer na ye na me si we wa na me ka yo Kojo Martin yedase Kojo Martin yedase PR on a Ghana for war Kuwait muku a omaka bom wo ho no on na ye kasama fo ema wo no eti de oka wa ha bia no edi adanse se so person ko Kuwait na okotra obobra asomdwe mu akodi mra so enkrata asem so no fa kwampa so ne ko ye wadwuma ne fa bibre fi bebo abusia ye da se bibre aha ye Asempa 94.7 mo so fu Asempa FM yo